Bia Kamal Kanwar Online TV kajan gwasame mi jira mi jidit mi paiben kajan channel Nwar Online TV gore jejen bi subscribe ko bi rwani dialan konde banu kaya ka tong na ki tong ne tinas ki tong nwari bi ka chwa jigi Kamal gore jin bi mi share notification bell bi je twan mi she kelut mi she twan ko rwani kona balat kare bi kan chwa shupka ji ka pet gwa dana pai ka bare chelet kajan gwasame bana ko raja dan en bukon lat kajan gwasame maiwut county chala do gwas en talk istorne dialtin ka kwi South Sudan ka kwi Bill Palm I tankene jakaw dadjo jan gwas e talk SPLM ka kur kam no Sudan kene so Sudan ka gwase dan ka chala benu ajan wich en chijika dial kwanu biso Sudan ibe chonka roade wi ka kor wi ka kor shika kwanu ba nas ba ka dak nika referendum karon kina dara wi the well my would take a ke Ethiopia border my would county kanasin tetin kanasin kon tela mala nognu bikanas bikan ka nokke bikan ka nyorogwa akan chung kel achang te ga dol modol kan je la kan nam nok ka loy kel ba malam ba jalaslet achang ki bena ramin lokan ba no wal ka chinaben cha mal bikan ben ba bikan lorba ka mal ba etere enemy chala do ka kimala la kana lor ka loy mugwa ka loy test chang te kariti token wini ray so Sudan kelu lakan bana good na ka maiwut reg dia lakan bana good ka maiwut mala dia dan lalat kala bana la ka maiwut alo maiwut jen gwas mala ray wik ka so Sudan kelu jen gwas dan la mala dia la ka bana lat katin Bill Palm o ba cholo Bill Palm e maiwut itang ba no bne dial ban kai tang akwi maiwut chu manage koba token dial ray we ka maiwut lo maiwut jen la center dini jeno ka wi to wan ke gwada dana tok ngwanatin ka kwi so Sudan kelo jenan dan de yen lengo gwasa me ka kwi maiwut county biya takamal